thina samadodana akhe le kodwa indlela esivela kuyona yini sithi njengoba lingenela ekhaya sifuna ukusho ngekholo ukuthi siyabonga futhi sisazohamba indlela ende asinawo kubi ngicabanga ukuthi abantu abesibacelile bekuyifanele kube usudlala izingoma ezintathu ngoba samabhungu ufuna ukusho lo sithathe sabhekisa eMaritzburg sake sibona nabo bonke sase sicela igengi yase number 3 kaNyafu lekwena kwase kuba khona ingoma eyisikhaya yethe khona lelene kodwa kusho ukuthi ke ngezehloko ezempilo bese kukhona abadlula ngokwelene kwagcina ukuthi la but funa ukusho ukuthi siyabonga ube ngene ngaphakathi kwekhaya siyazihlisa khona bonke kodwa funa ukukhombisa wonke umuntu okhona ukuthi inhlelo zethu nje ukuthi nizobamba la futhi bese siqedile wonke sizokwazi khona imoto la ekhaya izothatha ikwazi ukumbeka endaweni nje khona kule duza kubo la ngaphesheya but ngaphambi kwalokho kufanele ukuthi sisho ukuthi nifikile kangubani bese kuthi kubonakala futhi ukuthi nifikile kangubani sifuna ukunikeza omama nomakoti bafuna ukube khona bafuna ukwenza ukuthi nifikile ngaphakathi kwekhaya siyabonga ngicabanga ukuthi sinikeza nini khona sizokwazi ukukhuluma angiqale bathatha nje uma angazi kodwa siyalingelela ekhaya mina ke uMamduna ngashada kangubane ngashadela kumeva manje ke umeva ke wasiphumula ngonhlobo ke ukuthi umuntu kade insizwa ke lephumile ngiyabonga kakhulu bakuthi bakwenzile into yomyeni wami usukume eMadondo uzongisebenzela cela ukubonga kakhulu ey'nganeni zakho ngibonge kakhulu kuwena ukuthi engikwenzile phakathi kwaleli khaya uNkulunkulu angibusise angibusise uNkulunkulu siyabonga ngoba ngiyazi ukuthi uzodlula zoke ngicele ukuze uzohlala siyabonga makhosi Mbonga nina ke makutoma shako chimane kusabathi kamyalo sakuthi nisamwe mbonga kakhulu ithi bakuMadondo ulalo ngaphenduki ukuthi bawona kuba ngithanda yabangena kamevuma kwangixolela
Ake ngithathele ithuba bekalindele wonke umuntu oyindlini ufakazi wami. Bengalindele kodwa ikhona lento ebethi noma ngike ekhaya ilokhu ngifusha ithi hayi wami njalo nakhumbula wami uzokhumbula umfowethu umbede nomfowethu uzakhele ukuthi nguye nje ensukwini nje ngazothi ngiyacela ukuthi ngibekeke esithombeni ukuthi mangifika kuleli khaya nginalo nekhosombe engizothi mangabe sengifikile kuleli khaya ngiyokwakha inguyazane namabhungu engihamba nawo ngoba siyayakha thina inguyazane ukuze sifike kwamanye amabhungu sesikwazile ukwakha into esigculisayo ezokwathi masidlala sidlale into esibona ukuthi bebafanele abantu. Mangiphendula abafowethu ngiyabonga kakhulu nasho nathi cha ukhona ubaba uGumede sizokuthatha sikuse lapho ngoba ikakhulukazi kulesimemo kade sabaleka ngasikhweza efonini yami ngathi noma sifikile incwadi ngathi bafowethu sibiziwe kaMeva sibiziwe kaNgubane sibiziwe kathisha ungafundile sibiziwe kaThidele sathi bafowethu mina nginengoma engayakha ngobaba uNgubane ngathi cha thina siyamthanda thina bapha babemnyundela ngoba manje ushuni wakhe ngichaze ukuthi mina mawunento emhlabeni yiba nento yakho ushuni wakhe ngiyawufana wakhe nje ngeke uzwe ndawuzo nje umtho wakhuluma umthisha ungafundile wakhuluma uzwe ukuthi cha okwakhe nje ngeke uzwe uma usufika ngale lo wafana naye wakhulumisa naye cha okwakhe engisho kona ukuthi ke bengikwenza lokho mina ngiyabathanda abantu abadala ngoba mina ngiyakholela ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Mama ngendlela okwenzeka ngayo angazi ukuthi ngathi ekhaya bazafike bathini ukuthi awu kanti madonda ulusibele sele ngokuthi ubiziwe kaMeva ubiziwe kaNgubane nje kanti ubizwa ubuhlongaka. Ngiyathokoza uyibabalela makawe akobulando balela makawe akobulando balela makawe akobulando nabo belele sebemathamba amhlophe ukuthi siyazisa ukuthi thina asibona labantu abathi basindisiwe
siyakholelwa kubantu bakithi abathe wabathatha uThixo wabasangale kodwa sisabakhonza thina asibabizi ngawo wonke amagama lababizwa ngawo siyakholelwa ukuthi make saxhumana nabo ngokwempela nakanjani bayasizwa ngiyafisa-ke ekutheni ukuthi-ke Mbovu la ukhona njengoba sengikhona phakathi kwanto ngicele nje ngicela unginike amandla unginike futhi ukuhlangana kweqembu mase ubuya kakhulukazi eqembini lakho owashiya washiya indodana yakho ukuthi le ndodana yakho nisibekele nikhambe niyenze yonke into ikwazi ukuhlonipha kwayona ngithi akahloniphi uzakhele kodwa ngifisa ekutheni ukuthi aqhubekele phansi azi kahle ukuthi lento ayiphethe uphethe into yomuntu omkhulu kakhulu ohlonishwayo ahloniphe naye azi ukuthi noma into abuye athi mase compose ingoma angagudluki kulokho shoni awuhlebelelayo ngizomxolela-ke bakwethu njengoba ngisho ukuthi-ke mina kahle nami ngingane kodwa ngithema ngabe ngikhula unovuthi ususimpi bese babona ngendlela esibabona ngayo uze ukuthi uyazi ngihlele ebhuduzane kwensizwa aye namancoka kade washo mehle lapha ngemnyango uthi uhlala eduzane komnyango athi hayi hlala ngasenhla mina ngizohlala ngasemnyango ngoba ngidla umuthi ngamazi lapho ethi cha hlala ngasenhla ngoba kuzohlala thina ngoba sidla umuthi ngasho ukuthi-ke labantu sizokhula ngempela sithi mangabe singene emdlalweni siyingane uqhaqhazela amadolo ukuthi kodwa lento yami engizoyenzayo iyofitha nala ngamandla edlozi ukuthi nakambovu bayasikhulisa basinike ithemba lokuthi bafana bami nizokhula ngempela sakhula sanje abangathi-ke mangabe bengasekho mese singasikhohlwa kubona ngizocela-ke thina ukuthi nje ke sidlale ikhuze nje engicabanga ukuthi lizogideka ngendlela ezogideka ngayo kodwa-ke sidumise ukuthi kule nkonzo esikuyona esike phasikile ngempela ayanyakaza amathambo kababa uMbovu lekhona anyakazela ukuthi abone ukuthi cha emzini wami ungene lensizwa kaMadonna